I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u treću epizodu GTA San Andreasa. Ok, bez puno oduživanja idemo na sljedeću misiju. Ajmo, preskačemo. Idemo sa Smokom do Emmetove kuće. A ko je Emmet, nemam pojma jer nismo gledali cutscenu, logično. Zaboravio sam ja već gdje idem ovo. Ove misije se zapravo uopće ne sjećam. Sad ćemo vidjeti. Ovdje, tu moramo proći. Pucanje. Pa sjećam se, kak se ne bi sjećao. Sad ćemo učiti malo pucat, ovo ono, flaše i tak to, vidjet ćete sve. Ok, evo, sad on puca, on nama pokazuje. Gledaj ovo, gledaj ovo. Opa! On puca. Misliš da ja ne mogu pucat, a? A Big Smoke, jel ne zna? Evo. Vidiš, da, pa normalno da bio ponosan na mene, mogu sa 3 metra pucat. O, vidi ovaj, sad će on pokazat kako se pucaju 3 boce. Vidi ti to. Čekaj sam malo, a sad ja, evo ga, sad i ja to pucam. Jedan, šalim se, ja mogu još iz daljeg, gledajte sad ovo. Ovako, ok, gledaj ovo. Opa! I onda, opa, pa iz daljeg sam uspio. Nadam se da sam se iskupio za ono što sam bio blizu. Sad onaj auto moramo uništiti, ja mislim. O ne, prvo moramo ove flaše, pa tek onda na kraju auto. A šta bi se desilo da ja prvo auto uništim? Ajmo sad to isprobat odmah. Daj mi da isprobam, please. Čučni, pa onda pucaj po bocama. Ajmo upucat onaj auto prvo. Šta? Ne možeš auto uopće upucat. A možeš mu gume probušiti, tak da ajmo. Evo ga, gume probušene. Idemo ovo, pup. Profulo sam, jesam precizan, dobro. I još ovu, super. Ponosan si na mene, Fanor, pa ko ne bio ponosan na mene. I sada moram ovaj auto koji se izgleda popravio. Čekaj. Ajmo uzeti taj auto. Zaključali su ga. Pa mislim stvarno, ali dobro, uspjećemo mi to. Pup! Ode auto! Znači samo u taj spremnik sa gorivom pucate i on eksplodira. To je to, naučili pucati i vraćamo sad ovog Big Smoka kući. A je ti bila neka teška misija, više se navozam ovo. Ali dobro, nema veze. Pravi vozač Bloodmaster. Idemo ovdje. Policija tu čeka da ga zgazi vlak izgleda. Šta je s ovim autom? Ide previše lijevo desno. Ali dobro, nema veze. Imamo samo $500. To je loše. Ok, idemo ovdje se uparkirat. I zbogom Big Smoke. Hvala ti što si nas naučio pucat. Nije da sam ja već pucao sam, ali nije to bitno. Ok, pustio me i zvoni mi mobitel sad. Kod koga sad moram ići? Kaže da nije vidio naše boje, kao. Rekao je, ti si sa Grove Streetom, a nemaš zelene boje na sebi. Tako da sad moramo ići u Binko, mislim da se tako zove to mjesto, gdje dobijemo boje naše, gdje ćemo obući robu u kojoj ćemo biti zeleni, ako to ima smisla. Evo je ova protivnička banda. Zauzet ćemo mi sve te teritorije jednog lijepog sunčanog dana, a sada idemo ovdje da se lijepo obučemo. Jedva sam čekao ovu misiju zapravo, ali sam totalno zaboravio da postoji. Vidi onog što se uparkira. Kako dobar auto ima, vidi kako je fancy. Sad ću ja to uzet, hvala ti. Što? Zaobilazi me. Pa upravo sam ti ukrao auto. Nema veze, ode on. Tu ćemo ga negdje parkirati da nam se moguće ne dispona. Sad nisam siguran, mislim da će se i dalje makniti. Ali dobro, kog boli briga. Idemo mi sada unutra. Dobar dan. Dobro, znam da moram ući u to da bi se obukao. Joj, oni misle da sam ja neki nović u ovoj igri. Ja ovu igru igram od doslovno drugi dan od kad je izašla. Tad sam je već nabavio, a to je bila 2006. Mislim, drugi dan kad je izašla za PC. Za PlayStation nisam imao PlayStation, tako da nisam mogao igrat. A za PC kad je izašla drugi dan. Da, šta ćemo prvo? Ovo green. Moramo sve zeleno. Hoodie. Prevruće. Mislim, u San Andreasu je ljeto. Ali mislim, kod nas je još uvijek zima. Tako da ćemo zadržati ovaj hoodie zeleni. Mi ćemo se ravnati po pravom vremenu. Eto. Idemo na dolje. Što ćemo dolje nositi? Zelene. Ajde da vidimo. Ok, izgleda cool je. I koliko to košta? $60. Moram gledat na pare, ja zaboravim. Pošto uvijek sam prije sa šiframa igrao i pare mi nikad nisu bile problem. Ali sada su malo problem. Da vidimo još kapu. Da vidimo.
Ne, ovo mi se uopće ne sviđa, to ne želim imat na glavi te marame. To je cool ono za gangstere i tak to, ali ovo ne baš za CJ-a. Možemo imat lance, satove, patike, sandale. Odlično, sandale, upol zime sandale. Odličan dizajn sa Bloodmasterove strane, hvala vam puno, hvala vam puno. Ostavite like za sandale i u komentare napišite odličan izbor sandala, Blode. A sad mi idemo dalje na sljedeću misiju. O, nemamo misija. Tek smo sad završili ovu misiju. Ok, i sad imamo dvije misije. Možemo otići kod Sweeta i Big Smoke-a. Sad kod koga prvo da odem? Da se možda riješimo prvo Sweetovih misija, pa tek onda da idemo sa Big Smoke-om. Jer znam da će trebati se puno pucat sa Big Smoke-om. A mi baš oružja nemamo. Tako da morat ćemo nešto smislit. Aj sad idemo gore po 50 metaka. I sad gore! To je to. Evo ga 50 metaka. Znam da tu iza negdje možemo... Tamo, evo ovdje možemo dobiti lopatu. Ne, nije tu, negdje tamo. Ok, uglavnom možemo dobiti lopatu, ali šta će mi kad imam onu palicu? Evo je, i planiram ne umrijet. Mada ću sigurno sad u ovoj misiji umriti, jer sam rekao da ne planiram umreti, tako da... Super, drive-by. Ne sjećam se baš ove misije. Mislim, poznato mi je ime, svih imena se sjećam. Ali misija šta treba raditi, ne sjećam se dok ne dođemo tamo. Odvedi svoje prijatelje na Balast teritorij. Jel to ono gdje moramo zauzimati teritorije? Nije, još uvijek nije, gledam kad ranije već o tom idemo. Znači sad moramo ovdje ubiti neke balase za početak ono, pa da vidimo gdje su oni. Rekli su mi da se samo koncentriram na vožnju i da će oni se pobrinuti o pucanju. Tako da ajmo tamo, pucaj. Ja sam malo pucao, evo ga. Još malo, eto. A sad idem van po njihova oružja jer će mi trebat. Evo ga, super municije. Viš koliko za pištolj imam. Imam nešto malo sam dobio za Uzi, ali bitno da sam išta dobio, ko da je bitno. Idemo dalje. Oj, ne smije mi se auto previše uništit. Gdje sad idemo? Doslovno su se sad stvorili. Evo ga. Ajmo, uništi ga. Idem ja pomoć malo. To je to. A imamo još nekog. Nemamo više. Daj ti meni ovih metaka. Gospodine, ko ste se... What? Šta? Šta? Misija je propala jer nisam gledao u njih. Okej, idemo onda iz početka valjda, šta znam. Okej, evo nas ponovno ovdje. Sad moramo tamo one balase riješiti. Čekaj, ja imam bombe. Pa da, sad ću ja to tak riješiti jednostavno. Idemo bombe, 60 bombi, mislim stvarno. Eno vam, dobro. Jesmo to uspjeli ili nismo? Preblizu sam ja, sad... Ne! Kako? Okej, vidi. Imamo ovdje opet novi motor, tako da opet idemo iz početka. Idemo svi, jeste spremni? Ne, stvarno vas pitam, jeste spremni? Mislim, ako niste spremni, zašto uopće snimam? Ako niste spremni, mislim, ono... Stvarno... Dobro, idemo u napad. Gledaj sad ovo, gledaj ovo. Opa, 1 dolje, 2 dolje, odlično. Sad, ja trebam pokupiti ovo svo oružje, ali da stalno gledam u njih. Tako da to će biti malo zeznuto. Evo, gledam u njih. To je super, ima tamo još jedan pištolj, ali mi ne treba. Meni su bitni meci za ovaj Uzi i to je sve. Evo ga, nije nam toliko ni auto baš ni stradao, tako da je to super. Evo ga, pucaj, evo ga. I zašto me auti uništavaju? Koji je tvoj problem? Okej, super, nemam problema, nemam nija problema. Idemo naprijed. Okej, i vidim da se ova kuća može kupiti iz nekog razloga, a nismo ni došli do misije gdje se kupuju kuće. Okej, nebitno, sasvim nebitno. Idemo ovdje sad. Jej, ubio sam ovog isto, super, koji ima Uzi od vas. Ti si imao. Okej, ja želim jedan pištolj, onda idemo ovdje unutra. Vas ću samo pregaziti onda jednostavno, jej. Ti si isto gotov, sve smo ih poubijali. Super, što ovo ima? Sprej, a sprej mi nije baš potreban. Ovo mi je potrebno. Ovaj Uzi, ali nama dolazi policija lijepo i treba sam one pare pokupiti. Ali dobro, sad nemam više vremena za to. I sad nas lovi policija i zato moramo ići si ofarbat vozilo kako nas ne bi prepoznali.
odlično. Pusti me, hvala puno. Idemo ovdje, onda već znam gdje je pen spray, ne moram ni pratiti mapu kad znam gdje je. Okej. Cool, tu idemo lijepo, nema policije. To mi je drago za čut. Eno ga tamo jedna policija. O, ne. Okej. Sve super, sve za 5. Idemo ovdje tu i sad ulazimo unutra se ofarbat. Super, $100 košta. Ali ovaj put je besplatno, to je okej. To mi se sviđa. Imamo posve drugu boju vozila. O, ne, oštetio sam. Doviđenja policajci, to ovi što sad uletli unutra. Ne, to nismo mi, otišli su onim putem, da, pratite ih, tam ćete ih naći, da. Idemo se zapto ovdje jer zašto ne? Jej, zašto je bila poanta da ne izgubimo auto, a sad se mogu zabijat koliko hoću. I evo ga, misija konačno riješena. Da vidimo hoćemo šta para dobiti, to mene zanima. I kud je ovaj nestolik? $500! Lijepo, imam za sad 1000. Tako da idemo sejvat za svaki slučaj i imamo 3 misije na mapi. Što to mrzim tako kad ima nekoliko, pa ne mogu pratiti onu neku glavnu priču, kak da kažem. Ali dobro, napravili smo što smo mogli. Znači ovo nam je druga misija već za ovu epizodu. Nema veze, ići ćemo još jednu. Sada idem kod Rajdera prvo ili Sweeta. Ajde da bratove misije riješimo prvo kad možemo već. Zvoni mi mobitel. Okej. Šta se dešava? Auto, nemam auto. Ovo će mi sad dobro doći. Što smo mi u prošloj epizodi si namjestili. Tako, znači, Sweeta nam žele ubiti. Ali ja to naravno da neću dozvoliti da mi ubiju Sweeta. Čekaj. Dođi ti tu. Evo ga, došao on sad sa mnom. Dođi sjest na ovo vozilo. Tako, da mi on pomogne lijepo. Jer tu ćemo sigurno morati ubijati puno ljudi. A ako se pitate kako sam ovo napravio, nanišanite desni klik na nekog svog zelenog i kliknete G. I to je to, on bude onda s vama. Ovo su naši neprijatelji. Okej, super je to sve. Čekaj, pomozi. Zašto ova ih ne puca? Pa pucaj ovo, galo. Nije on baš dobro sa životom, onda izgleda. Tu si, a? Tu si, ma ne, nisi, nigdje nema tebe. To je to. Ajmo sad uzeti ove sve uzije što možemo. Ovaj tu. Okej, ti si mi na autu, to jest na motoru. Nađi auto sa 4 vrata da pokupiš Sweeta i njegovu djevojku. Okej, 4 vrata. Ovaj tu ima 4 vrata. A je ružan auto, majko mila. Haj, dobro, koristit ćemo taj kad baš moramo i to je to, Greenwood. Idemo naprijed onda i... Kog oni pucaju? Dobro, nebitno, idemo mi kući onda lijepo. Ali evo ga, mi smo misiju konačno prešli. To je to, taj zagrljaj. Jel može kakih para? Jel može para? Ne može... Sam respekt sam dobio. Pa baci ti sebi taj respekt u vodu, jer men ne treba. Da vidimo koliko imam respekta. Pa niš nemam respekta ovdje. Tako da, super. Okej, evo ga, ovo završeno. I sad idemo na novu misiju. I opet kod Sweeta i opet nam pada kiša. Morat ćemo biti u ovakvoj oluji. Caesarville Pando. Sjećam se ove misije. Ovo je jako zanimljiva misija. Tu ne mogu proći, tako da ću ići samo pješke, jer vjerujte mi, puno je brže da sam pješke prođem. Ovdje i onda uzmem jedan ovaj auto. Hvala puno što ćeš mi dati svoj auto. Ma nije problem, znam ja da je tebi čast da ja uzmem taj auto. Jep. I evo nas ovdje. Okej, šta sad? Sad moramo ovdje modirat naše vozilo. To će biti dobro, ja se nadam da imam para za to. Jer mislim da stvarno nemam. Tako da znam da na njega moram dodati hidrauliku. I 1500. A ja nemam dovoljno novaca da kupim to. Tak da... Evo, potrošio sam $500 na ovo. A šta sad? Na sebi već ima hidrauliku. Pa tako kaži. Aj makar neće imati toliko ružan auto. Idemo sada na taj meetup gdje ćemo morat plesat s autima, ja ne znam kako se to zove. Uglavnom, testirat hidrauliku, ko bolje može to radit, perfektno uz muziku i to sve. I sad znam da ima bug u toj misiji, da možete klikniti escape i onda se vozite napred nazad i tak to. Ali onda bi mogao failat misiju, tak da to nažalost neću napravit. U biti, ne, neću. Znam da svi želite, ali...
Dobro, aj nagovorili ste me, napravit ću taj bug i dobro, eto idemo sad. Nikad prije taj bug nisam napravio, sad ću prvi put ako uspijem, naravno. Idemo ovdje, vidi koliko je njih ovdje. Dobro, i $150, to će biti super. Evo ga, i sad nam dolazi model da bude s nama u autu jer to je baš cool. Evo ga, i sad pauzirate i maknete se i možete voziti auto. Ali ja mislim da ću zbog tog sad failat ovu misiju. A možda neću. Piše synchronized. Ali ovo je zgličano, ja mislim, zbog ovih modova. Mislim, okej, ja nemam baš toliki problem s tim. Bad sam! Ne mogu biti bad, želim biti dobar, to je to. Evo ga, vidi, idem dolje, gore i gore, ma to sam... Ovo je nešto zaštekalo, mislim, zbog modova. Ali dobro, kog boli briga, sad ćemo mi to uspjet. Idemo. Ne bad, želim good bit. Tako je, idemo. Ovo će biti loše za mene, već vidim da će biti loše za mene, ali nema veze, ajde. Ja se ne mogu koncentrirat dok pričam, mislim. Okej, evo ga. Brz si, spor si. Koja logika, mislim. Zgličano je sve. Ne mogu ovako igrat. Dolje, ovako, dolje, gore, dolje i gore. Ne mogu je... imamo još. Okej, super, idemo onda tu. Evo ga, good sam. Možda čak i prođemo ovu misiju. Ajde, ko će ga više znat. Sad sam opet bad. Ali nekako ćemo možda se probit, ko zna. I acceptable, ali sam bad. Fula sam misiju, jel tako? Jako si dobar za početnika. Čekaj, jel to znači da sam ja prošao? Ili? Nekako sam prošao. Misiju sam uspješno prošao i dobio sam $300. To je ono što sam uložio čak, mislim. Tako da to nije loše. Idemo odavdje. Vid, ovaj me gura. Ja gas ne držim, on sam mene vozi, tako da je to cool. Ajde. Evo ga. Ajde, guraj me. Eto ga, vidite, ja sam vozim sad prema misiji. Čekaj samo malo da skrenemo ovako, dobro. Sam ti guraj sad, odlično. Evo, pogurajte aute, može. Ne, prati on mene. Kako je to strašno. Čekaj, sad si gotov. Evo ga. I lovi me policija. Pa, i pored mene su bili, ja ih ni... Hvala ti, prijatelju, što si ga pogazio, valjda onda. Okej, sad bi trebali možda ići malo samo... Ne se prevalit, želim spremiti ovaj auto, zašto ima ovu fora hidrauliku. Vidi ovo. Opa, to je to. Ko što rekoh, želim spremit ovaj... Ej! Pa kud ćete vi, mislim, stvarno. Da, sad kad su prošli vatrogasci, sjetio sam se, moramo završiti hitnu pomoć, da dobijemo full health. Znači, bit će nam napunjen health do kraja stalno i ne moramo se onda brinit. Mislim, sad je isto napunjen, ali će biti duži, kak da kažem. Zvoni mi mobitel. Super, da vidimo ko je to. Cesar Vilpando onaj nazove. Sad imamo i kod njega misije. Mislim da ću sljedeću rješavat ovu kod Rajdera, pa onda kod Big Smokea, pa onda te kod tog Cezara. Ali će ovo trajati dugo. Sejvaj, želiš li? Da, želim, normalno da želim. Tako da to bi bilo to od ove epizode. Ako želite još, ostavite like, pretplatite se na kanal definitivno, znači to morate se pretplatiti na kanal, jer ako se ne pretplatite ništa se neće desiti, ali bilo bi cool da se pretplatite. I za ovu epizodu želim 7 lajkova, ovo je 7. A mi se vidimo u sljedećoj, pozdrav!